Ne, nemoj ulaziti. Zašto ne? Što je unutra? Ništa. Zašto si onda takav? Zato što je jako neuredno i jako prašnjavo. Olga je već oprala neku odjeću koju možeš nositi dok ti ne vrate prtljagu. Dogovorila se sa nečakinjom da ti posudi svoju odjeću, je li tako, Olga? Pa odi u svoju sobu i pogledaj što ti je ostalo, što ti je donijela. Hajde. Imate li ključ? Ali jedini ključ koji je postojao ste vi uzeli sa sobom. Izgubio. Dobro, razumijem ako vi ne želite gledati stvari u prostoriji, ali ja moram ući svako malo i početi. Zovite brevara, ali ne dajte Violeti da uđe Ali unutra. prošlo je toliko vremena. Samo učini kako sam rekao. U redu. U redu je. Kada netko osjeća veliku bol i to toliko dugo čuči u njemu, onda se sve ovo dogodi. Sakriješ to u svoje srce i prekriješ to kao ružnu boru s puno šminke ljubavi. To je odlična pusica.